Akasmani Imphal Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maruoiba pau. Rajapal Ajay Kumar Bhalana hairi wetlands sing asibu kanbaibasi aikhoi pumnamakki daitani. Malemgi wetlands numit palan thoram rajagi thakta Imphal iski yaral pata pangthokre. Thawamadi gas likna sizinanaba thakai palan saksam lisingani kuntaruk ngasi Imphal gi Manipur College da hawdokre. Longmai Bazar da nupiama nauna leprosina naba thengnabag loinana Manipur da leprosina naba migi masing kunmathoi shure. Amashung Rashtrapati Draupadi Murmu gi bhasan thagatpagi motion Lok Sabha madi Rajya Sabha da khanaba hawkre. Manipur gi Rajapal Ajay Kumar Bhalana hairi Rajya sigi wetland ecosystem asi aikhoi gi Rajya sigi culture masung ecological fabric da chetna punduna leirabani. Malemgi wetlands numita piwa paujalamada Rajapal na hai wetlands sing asibu kanbaibasi aikhoi pumnamakki daitani. Wetlands and traditional knowledge celebrating cultural knowledge hai wakalonda Rajagi thakta Malemgi wetlands numit palan thoram Imphal iski yaral pata ngasi pangthokre. Rajagi Directorate of Environment and Climate Change nasindan pangthokpa thorumadugi athoi mitung oikiba Forest Environment amasung Climate Change ki Principal Secretary Arun Kumar Sinhana Virtual Wetland Museum amasung Manipur gi wetland sing matangda photo exhibition am haudoki. Mahagna wetland mitragasu wari shanaki tungda hiramasida handakta pangthokiba symposium gi makung mathang tarabasingda mana mathum sing yanthoki. Mahagna top dusara khungangbu climate resilient village oina adopt tawbagi certificate shu khusinaki. Thoramadu wangang mada Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. Taurang Mumbraja Kumar na hai wetland amada usek singna ningthina saktarabadi mafamadu gi akoibagi phibam phana lairi haibagi khudamni. Lam hector homputara nipalom chauba yaral patta kumja lisingani kunmathoi kunithoi de usek masing thibada usek lising ma chahumlom saktaba thengnaki. Handakta January thada usek masing thibadana usek lising ahungi mathakta saktaba thengnaki. Masina taklibadi yaral pat ki akoibagi phibamasi singtha ningai oina phagalakle haibani. Mahakna hai Space Application Center na piriba 132 wetlands sing moina pirapasing do adu sing do akoina ground sala ground to threat tawzurubani lona mu salaga karam wetland akoina kanbe yarige amadi karam wetland bo akoina wetland ge ecosystem da leirige masi akoina amon reclaim tabu yagade je akoina verify tawruba expert sing loina adu gi lor matung da akoina 71 khak out of 132 da dumai leram bai tare akoina aduna sig 71 wetland je karingba akoina Manipur kanbang amagadi Manipur gi apunba geographical area si 1.8% de wetland Manipur University gi Geography Department sungasi Loktak Patma Panda Malemgi wetlands namit thorum pangthoki. Palan thorum adu pangthokpagi mapungaiba pandam de miyam punna honaminaduna wetlands sing kanbagi matangda miyam bhap tahanbani masung Loktak Lake hanagi phium da hanjun hanaba masung yokatuna thambada lamdamdugi miyamgi wakalon khangdokpani. Thormadu da department asigi faculty members sing masung mahiroi singna mafamadu gi ahal sing masung miyamgi lusingba sing asuna duna wari shanaki. Loktak Development Authority gi hanagi chairman M Ashwini Kumar na hairi aikhoi gi ecosystem da maroiba thodang loriba wetland singbu ngak senduna thamna bohanabada miyam punna thodang lominarasi. World Wetland Day ga mari lena fongdok pawaro lomada Sri Ashwini Kumar na hai Loktak Pat asi aikhoi gi sabet yagi nausumni mioi lising kaya gi hingnabagi tangje phamni amasung malemgi oina amata ngairaba sangai gi leifamni. Ithai baras na pat asigi amasung akoibada leiba mafam singi ecosystem da matam sangna akaiba kya tholak libasi hanna yengsinba matam oire hanasu Sri Ashwini Kumar na fongdokli. Kendra gi hanagi Shiksha amasung mapan thorum Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan hairi ngarang puthokiba senba sahi lisingani kuntar kuntaret ki Kendra gi budget na Yuba Shakti Driven Growth haiba wakalon gi makhada infrastructure manufacturing amasung lamdam gi thong manabada sel thadanabagi maruoibadu palli donor mantraloy ki lupa koti lising taruk chanipan tarani thoi kaithorak padasu Dr. Ranjan na nungaiba phongdokre masina Manipur yongna awang no puklamdambu hena sakut hana bohana bada chauna mateng oiragani hairi. Conserve oil and gas go green haibihiramda saksam lisingani kuntar khawdokpugi thormama ngasi Imphal gi pisum thongda leiba Manipur College ta pangthokre.
केंद्र की पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय की मखादा मणिपुर लेरिबा थाव अमसुंग गैस की पब्लिक सेक्टर कंपनी सिंगना सिंदुना पांगथोकपा थखाय अमा चुमना सथगदबा थौरम मदु हौदोकलदुना कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्टर कराम बोनोना हाई थाव अमसुंग गैस कुंबा अककनबा महौसा की पोथोकसिंग असि दरकार लेबा तंगाई फदबा चांगदा सिजनबगी हैनबी लैननबा होटनगदबनी असिगुम पोथोकसिंग असि तुंगी मिरोल की खन्नुना लिकना सिजनबा हाइबसी ngasiगी मिरोल अखोइगी तंगाई फदबा थौदांग अमनी मांगना हाई थाव अमसुंग गैस असि सौराकना सही यांखैदगी होमफु तरा फाउगी चांगदा सिजनबल लैरी हैना थाजनरी मालेंग चौखलब लेबा कयाददी नुंसित अमसुंग सोलर दगी पुथोकपा पावर अमसुंग इलेक्ट्रिक वेहिकल न सिंगबा सिजनदुना थाव अमसुंग गैस सिजनबगा सांग हंथाननबा थबकता हेना माई ओनसिनखरे असिंग मफमसिंग असि मियामदा पाक सना खंगनबगी पानमदा सक्षम थकाई पालन असि लेबाक की मफम सिनबा थुंगबदा पांगथोकली पाउगी मरक थतना अतेन ब्रेक अमा Little Clinic Nagaram Imphal na Miam da Matamga Chunaraba Ana Laingi Kudong Chaba Pijari 24/7 emergency amasung trauma care advanced neurosurgery ki mateng na brain amadi spine surgery head injury amasung trauma care slip disc amasung spine disorder brain tumor amadi stroke management ki kudong chaba phangbigani specialized surgery da hepato pancreato biliary amasung GI onco surgery leparo endoscopic GI onco surgery complex GI procedure advanced GI laparoscopy amasung endoscopy gallbladder surgery obstetrics and gynecology advanced orthopedic surgery knee and hip replacement ki kudong chabasu phangbigani equipment suna leraba ICU endoscopy and bronchoscopy operating microscope QSA amasung C-arm imaging ki kudong chabasu Little Clinic na miam da pijari hena kupama Gidamak mobile number 7627959210 da khangba yagani ताबिरिबा पाउसी आकाशवाणी इम्फाल लगिनी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नोने अमसुंग डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी यूनिट नोने न पुन्ना सिंधुना स्पार्स लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन लिसिंगनी कुंतरुक नोने प्राइमरी हेल्थ सेंटर दंगसी हौदोखरे कैंपेन असगी थीमना एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन ensuring dignity हाइबसिनी थोरमदु सरुक याकिबा स्टेट लेप्रोसी यूनिट की हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद मजिद आली नहाई लेप्रोसी हाइबसी चाद सामा लायंगदुना फबंगमल्ली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना सरकार की खुथांगदा मसिगी दरकार लेबे हिदाकसिंग लेमना पीरी कुमजा लिसिंगनी कुंथ्रा फावगी मनुंगदा मालेमदगी लेप्रोसी लेना मुथनबा पांदम थमली भारत की ओइनादी कुमजा लिसिंगनी कुंतरेट फावगी मनुंगदा लेना असि लेहिंदनबा कन्न होनरी ngasi longmai bazar da nupi ama nauna leprosi naba thengnare masi tharga manipur da leprosi na naba migi masing kunmathoi shure mahakna hai स्पार्स लेप्रोसी 2026 का मरी लेना पीएससी असिदा प्रोग्राम चथैंगैदा फीमेल हेल्थ वर्कर अमना सस्पेक्ट लेप्रोसी केस अमा लई हाइना पाउ तमदगी जिला असिगी नोने दा लैबी मियोय अमगी युमदा हथेंगने लेंसिनबा चलोबदा हैंसन डिजीज ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी सु कंफर्म होइरे मरम अदुना लेप्रोसी लेना असि लोसिन बिगनु ngalingeda layeng horabadi kanba ngangmani manipur asida hojik miyoy kun treatment chathari longmai bazar none gi anoba kes asiga manipur asida kes kun matoi sure District Administration Kangpokpina Integrated Rural Management Association ga khosnaduna numit taramangani chathagadaba mobile vehicle campaign ama ngasi hawdokre campaign asigi thimna protect childhood stop child marriage haibasini amaromda ISPV vaccination gi matangda asa singyoiba nomagi training program ama ngasi Kangpokpi gi Sadar Hills Autonomous District Council gi conference hall da pangtokre थोरमदु दासा वाकर चानी रोमना सरुक याकी Indigenous Peoples Forum Manipur amasung Foot Hills Naga Coordination Committee na Grihamantri Amit Shah amasung Rajapal Ajay Kumar Bhalada memorandum ama pishin krai memorandum aduda Santi amasung tangdu laitaba purak nabagi pandamda kumja lisingani nipandagi haurakhiba suspension of operation su agreement asigi hauzik wariba phibam hanna yangsin binaba taksin ki Memorandum adu pisin kraba matungda Imphal gi Press Club ta pangtokpa paugi mifam amada Indigenous Peoples Forum Manipur gi Chief Advisor Asang Kasar na hai susana kraba matungda Santi amadi tangdu laitaba purakpagi mahutta singi saruk kaya da paksana koktoktuna popi pambi thaba madi miyam da onsinduna aki akang pohanbagi thawong kaya chatharakli asigumba thawong singa sina lamdam asigi yalhomi singda akaiba kaya pirakli susana bagi matam
mamang sahida loikrabsu madugi hojik oriba phibam miyam da khanghal haiduna memorandum asi pisan khibani mahakna hai Su agreement tawbase Manipur da peace maintain tawningai peace and harmony ki tamakta su se thamkhibani haina lawe adubu ngasi baroina foothills da laiba naga aduga naga ki area ayambada moi ki support na popi kaya tharaga indigenous people singa stop maya awaba kaya piba aduga khun encroach tawsalakpa sikum pamdaba thodok sina akhoi ki leiriba peaceful atmosphere sida yamna akaiba ma pibadagi अखोइना सुगी मरम से डिटेल पब्लिक अमदा खमहबियो हाइबगी मेमोरेंडम नि मणिपुरी फुरुप की मनुंगदगी कल्चरल एक्टिविस्ट अमसुंगाइबा नट्य भूषण माइमोम कालेन सिंगदा अनुरूपा विश्वास स्मृति सम्मान पिदुनै काई खुमनख्रे बराक उपत्यका बंगा साहित्य और संस्कृति सम्मेलन असम की हाइला कांदी दंगासी पांगथोप थौरमदा मनासी लांथोखिबनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल रियल टाइम Environmental Monitoring Kaubalarik amangasi Danamanjuri University da University asige Vice Chancellor Professor W. San Babu na phongkre Thormaru da University asige makok thongba official singsu saruk yaki Slopland Public School ki kunmari suwa pokkuman thormnga se pangthokre Thormaru da waja singamadi mahiro singa saruk yaki Amaromda Arapti Junior High School ki yankima punsuba Golden Jubilee thorom singa se pangthokre Naharol Singbo Armed Force the Tabuk Sanging Nabagi Wakalon Hena Faunanaba Motivational Lecture Program Mangasi Langyok to Pangtokre, Assam Rifles ki Paun Hai, Toromaduda, Taxi Kasi Masung, Maribak Nembagi Wakalon Sing Matangda, Resource Person Singna, Wanganki. Akaswani Imphal Lagi Pau Tabiri. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न संसद के सभा अनि ज्ञापन में मिफम द पीखेबा भाषण थागतपगी मोशन लोकसभा न खनबा हौक्रे खनबा अदुगिदमक पुंग 19 गी मतम पीरी सभा दंगसी मोशन अदु पुथोलदुना केंद्र की मंत्री सरबानंद सोनोवाल न राष्ट्रपति मुर्मू की भाषण अदुबो सिंथानिंगै ओइबा भाषण अमनी हाइना फोंगदोखि महाना हाई राष्ट्रपति की भाषण अदुदा लेबाक असिगी तुंगदो ओरकदबा पुंगनिंग इथेल पीबा मिट्यांग याउरी मंत्री नहाई मसीदा सोशल जस्टिस इनक्लूसिव ग्रोथ की दमक सरकार न थमले मिटिंग अदुगी ममी ताई अमसुंग विकसित भारत ओहिननबगी फिरप अदुगसु ममी तारी संसद की सभा अनि के पुनमैफम द राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीखिबा भाषण थागतपगी मोशन राज्यसभा न सु खनबा हौख्रे हौजिक सानबगी पाउ हैरांखोंजम भावनदगी राजस्थान के अजमेर की पतल स्टेडियम दा ममांग थागी कुंट्रादगी सथरकपा तरेट सुबह नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप ngasi lusinkré मणिपुर सना की तकमान हुंफु लुपा यांखै अमसुंग सेंजेंग की कुंट्रान थोय यावना पुन्ना तकमान चामगा निफुनि थोय फंगदुना मेडल टेली दा अहुम सुबदा लेखि चैंपियनशिप असिदा हरियाणा ना सना की तकमान मरफु तरा हुमदो यावना पुन्ना तकमान चनिगा निपान फंगदुना अहानबा अमदी तेलंगाना ना सना की तकमान हुंफु तरुक यावना पुन्ना तकमान चामगा मरफु तरा फंगदुना अनि सुबताखि खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया की मीटिंग मखादा हरियाणा के कुरुक्षेत्र de sathariba kuntra manga suba सब जूनियर नेशनल खोखो चैंपियनशिप ngasi sanakiba nupa gi match ta मणिपुर ना राजस्थान बु पॉइंट हुंफुनि थोय कुंदा थोयदुना क्वार्टर फाइनल चंख्रे नुपी के कांगदुपता कर्नाटका ना मणिपुर पॉइंट कुन मंगा तरा निपान थोयकी तरा तरेट सुबह मणिपुर स्टेट लीग की ngasi lamlong thungkhong da leiba artificial turf ground de sanakiba match amada football club lamjaw na utlo fc bu panjil ama sino de thoiki chahi tara mapan makhagi nupi gi football league ngasi sanakiba match ta youth welfare club na eastern sporting union bu panjil ani sino de thoiki atopa match amada fc Imphal na icfa ring bambu panjil tara taret amada thoiki Imphal East जिला की नोंग्रेन de sathariba manga suba nongren trophy ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match ta VDCL team B pungdong bamna LSIC lamlai bu panjil manga uhum da thoiki kiran अरोइबदमरो पाउ अमुहन्ना राज्यपाल अजय कुमार भला नहाइरी वेटलैंड सिंग असिबु कन बाइबसी अखोय पुमनमकी दायित्वनी मालेमगी वेटलैंड्स नुमित पालन थौरम राज्य की थाकता इम्फाल ईस्ट की यारल पाट पांगथोक्रे थावमदि गैस लीक नसिजननब थाखाई पालन सक्सम लिसंगनि कुंतरुक ngasi इम्फाल की मणिपुर कॉलेज ता हौदोक्रे लोंगमाई बाजार दा नुपी अमा नौना लेप्रोसी नाब थ्यांगनबगलोनना मणिपुर दा लेप्रोसी नाब मीगी मसिंग कुनमाथोय सुरे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भाषण थागतपगी मोशन लोकसभा मदि राज्यसभा दा खनबा हौख्रे पाउ लोइजरे